Mulanda ân mấy ở chừng channel đó Mulanda welcome na mèng ENSM plan na ni suba agitation protest na mèng laksa imana ibu hadaw nginang Nagaland Chamber of Commerce and Industry plan na ibu nginang 29 National Highway hadaw ba lam may leng lak chang na sokali da ngau bu yang leng kam mai rak sa imana ibu nginang hadaw lama inyu ma hai December le pang pa ma hai mai leng bu sa ibu nginang hadaw lam da imana December lam sun yuk bu nginang hang nai se ma December he pang ma hai aching ha leng Christmas shopping lak chang ne ye chi ma Holbein Festival hadaw ba mo mà kiếm yong lắc chăng na tàu lê keng mong mà kiếm chăng hay lưng bù đó imana ngao bù hay sumai se lưng lắc chăng na imana ngao ngai bù nghĩ năng Controller and Auditor General là này ibu nghĩ năng 356.23 crore hadaw ba UC submit na ameng bu hadaw ba cheng ibu nginang tao ma away department na hasan yi bu se ibu nginang UC sa utilizations of certificate si nginang iman na hangi ba ma tao singengan department kay use away hadaw ba certificate ti ibu nginang UC tao ma number cha su ba ma Planning and Coordination Department na 31.94 crore tao submit na meng bu nginang tao pending maang bu cheng inang ni su ba ma Industry and Commerce Department la na 50.20 crore pending ma ang po nginang Resource and Sports Department na 22.70 crore Health and Family Welfare 20.12 crore Rural Development Department na 19.95 crore School Education lana 19.20 imana hadaw ba UC submit na manmeng bu pending maang bu cheng inang PM mudi money border bayang awian displaced na meng bu yoi nyui cheng phan cheng inang ba haki yoi nyui cheng ma iman mo pan da po tang bu haki yoi nyui cheng inang bu ngo bulan da 500 crore phalak sa mudi chan bu nginang siang awin kadalan yoi nyui cheng displaced na meng bulan da 70,000 nok we dam laksa mudi chan bu nginang Kuki MLA lan na memorandum mudi da pha bu nginang Union Territory separate iman yoyoy separate si ma yoyoy de ibu yoyoy Union Territory ngorak ching na hadaw bau imana memorandum pha bu ngin ane ba jam porma ma air strike na meng bu ma air strike sa wang ma pu bu lin na pom hai yong la ke pu de bu ngonang tau air strike na meng bu ching na mayang mama school ni de kep pu ma ka da pan ma tu yang ke sa ibu nginang ane ba jam ma bu katalan maya bu hadaw ba o nginang hadaw kep pu
Arakan Army lan claim na meng bua Hyundai Myanmar Army iman kepu jasa langbu nginang siang Amerika President Donald Trump tariff lagai bua China da 100% tariff lagai lak chengna mabu iman UP jingsum country lan NATO country lan da tongbu nginang NATO country lan do tariff lagai gai sa ibu nginang China country da tau da China country ma bu foreign minister kaya atawa imana war ma hango iman lena dena yenang si inang imana hangi ba mga sangwaya ba Russia ma bu tawa manhok pemuk iman Ukraine hay Russia manhok pemuk imana hadau ba mga tela sak ngoge se inang sonam wangchu ladak statehood hayang six schedule hadau ba hunger strength na nước ya hạ bên nhau lìa protest na meng bung inang Union Minister Aditya Ibua India ma seko lin bu ye pulan yoma seko sapong bua India country aja se ibung inang Union Transport hay Highway Minister Ibua Union Transport hay Highway Minister Nitin Gadkari the mabu katalan na plan na mengbu nginang E20 petrol sa E20 sa woi hay wongli leng tau leng bu ayang de nang tau ayang nyat bu jeng na E20 petrol si wa haki bu ngarang 20% petrol la 80% hayang 20% na hadau ba woi ayang hay anu wongli ayang nyachang leng bu da ibu ngarang E20 petrol se tau ma bu katalan na inang E20 nyat bu kaya kari hayang bike mileage lepu jam kilometer data cha hanyang kilometer 40 kem ha sabu kilometer 30 ja chu hay kem nang se katalan na ma langman bu nginang tau anu kata langman bua Nitin Gadkari eha tawa hadau ba E20 hadau ba woi hay anu wongli hadau petrol dan ya lak jeng na tai libu hadau ba phai le yang khai me yêu nek yang ngonang si nang yêu tau lan phai related ngonang si nang tau jeng na ma bu ka dalan na de yaw libu ngenang ane ba jam chan yang ge E20 awanga E10 jeng obu tenang ma bai E20 se layer petrol la hu ngai nang ama chan yang ge E20 petrol chon gama woi hambu katalan hayang wongli libu katalan ma bu katalan lap tau la aja se yang ge hang le se ma hadau libu ka hambalan no yoi sang sang tau la aja se yang petrol tam ma yong kom la aja 50 60 dong we kom ta la aja se yang ge tau ki petrol tam ma ye kom bu cheng na se katalan ma bu de langman bu nginang